Alright, ngesikhathi imzuzu mina lishayile ihora lesithupha ekseni kumhla ka2 noMarch usekhona umshumayeli wenkosi ubaba Mnguni. Asikubingelele sikwamukele emsakazweni. Baba, umsakazo wenkosi uyaphila baba. Ngiyaphila njani? Hayi sikhona nathi. Lapha eBhekithemba eNdlovu Village. Umshumayeli uMnguni lo waseBhekithemba eNdlovu Village. Igama ke sanda kulithola abaningi abalazi bebazi ukuthi uthulubuke number 2 kodwa nje ithempeli likhona liyaqhubeka Ithube lakho. Ngibabingelele abantwana benkosi abayingcwele. Ngize lapha ngokuthunywa uShembe, ngize lapha ngokuzomela uShembe unyazi lwezulu lapha emsakazweni kwiRice FM. Ngithi ke angibabingelele bonke abantwana benkosi. Mangikhuluma ngabantwana benkosi noma ngabe ubani noma ngabe umKristu noma ngabe ngokaShembe unyazi lwezulu, ngibingelela wonke nje umuntu okhona nje ophilayo nophefumulayo ngaphansi komthunzi welanga. Ngithi ke ngiyababingelela. Ngilapha ke ngokuthunywa uShembe noma ngokuzomela uShembe la emsakazweni noma ngokuzovuselela inkolo kaShembe. Lapha ekufikeni kwami la thina sihlala noShembe ubusuku nemini, njalo ubusuku nemini sihlala sihleli noShembe. Ngithi ke lapha njengomshumayeli uMnguni ngase ngithi bavangeli bengifonela bethi bacela ngibe lapha emsakazweni, ngase ngithi hawu ngeke ngiliyeke leli thuba lokwazi ukuthi nami ngikhulume ngoShembe ngoba nabakithi basizakala mangabe mina ngizokwazi ukuthi ngikhulume ngoShembe. NoShembe uqobo mhlambe naye ngeke azangilahle kuyothi la kufanele ngilahle khona ebese kuba indawo lapha khona bese ethi akukhona ukuhlwa kwakhuluma ngami. Ngithi ke angizokhuluma ngoShembe ke lapha abantwana benkosi ukuthi uShembe ukhona, uShembe uyaphila futhi uShembe umoya. uShembe ngoba ewumoya ephila kithi. Ingakho nje kwesinye isikhathi mangabe omunye umuntu ehlelwa inkinga emehlelayo njalo ebese ethi weShembe, abese uShembe sefika nangampela lapha umuntu asuke khona. Ngizoqinisekisa ke bantwana benkosi isabatha ukuthi namhlanje isabatha engeneni kwesabatha bangcwele noma bantwana benkosi. Inkathi isabatha lingena ngelanga langa izolo kungolwesihlanu ekushoneni nje kwelanga ngo6 usuku usucisha umlilo ungasawubasi. Yikho nje lapha khona okuthiwa khona inyanga yezulu yake yaqhamuka khona mayiqhamuka eManazaretheni yangena isingenisa inkonzo late. Mayithi yafika ingenisa inkonzo late kuthiwa yathi mayithi iqhamuka nomjiva lapha ekhoneni ushile umjiva wenyanga yezulu. Umjiva wenyanga yezulu ushile, bathi ngesikhathi ushile umjiva wenyanga yezulu kuthiwa axaka aManazareth ukuthi umjiva wenyanga yezulu ushiswe yini ngoba uShembe phela namhlanje isabatha. Bathi kuShembe wayesebuza ukuthi Manazaretha aningibuzi ngani ukuthi umjiva lo ushiswe yini. Bathi ke bantwana benkosi ke kuthema ngabe esekhuluma kuShembe inyanga yezulu wakhuluma uShembe wayesethi kunaManazaretha la okuyiwona avele acishe umlilo ngesabatha noma ngolesihlanu ntambama azawucishe late. Lawo Manazaretha lawo acishe umlilo ngesabatha ucishe late. Mina ke ngihamba ngene emzini weNazaretha, umuzi nomuzi weNazaretha ngihamba ngungena. Mamfica ngacishiwe ngithatha lo mjiva lo engiphilisa ngawo abantu ebese sengicisha ngawo umlilo wakulowo muzi lowo. Ngizoqinisekisa lokho ukuthi sikhumbuleke ukuthi ke namhlanje usuku lwesabatha, ngishisa ihogo ngosuku lwesabatha, siyacishwa ngisho noma ngabe yini ekhona ngesabatha ephilayo nje noma ngabe unani noma kunenkabi makuyisabatha kufanele ukuthi iphumule ngoba usuku lwesabatha. Sizoqinisekisa isabatha ke bantwana benkosi. La bantwana benkosi kuke kwahamba uJesu, wahamba uJesu indima yakhe wayiqeda. Naye uJesu uwasebenzile amasabatha yonke into uJesu abekade ikhuluma eyishumayeza, ubeshumayeza ukuthi isabatha ngelikaNkulunkulu ilona waliphumela emazulwini. Amen. Ngithi ke bantwana benkosi angihlale kulokhu kwesabatha ngoba namhlanje isabatha sizokwamukela isabatha namhlanje. Isabatha umuntu aliqale manje ekseni
kuthi iqamba kushaya u9 umuntu useke wangena esabathini lapha nje abantwana benkosi sike saya sihamba siya le entabazwe kulokhu yana ngesikhathi sihambile namanazareth abayazi abamanazareth ngesikhathi sihambile sisentabazwe sathi sihambile abantwana benkosi ngalokhu kokuqala nje lokuqala lokhu amanazareth ayiphume kakhulu kungahambe ngisho emgwaqeni ngisho iHarry Smith yonke lapha ekuthiwa isentabazwe khona iHarry Smith yonke eyivalekile sike sahamba saya lapho kulowo ndawo yasentabazwe noma yaseHarry Smith sathi masifika kwaqala kwavaleka uN3 ngokukhulu bukashembe unyazi lwezulu bantwana benkosi ngithi ke sistema ngabe silapha yana eHarry Smith masingena sangena ke mina ngasheshe ngahamba ngolwesihlanu ngo3 nje ngase ngingenile sengingaphakathi kodwa mangabe lapha yana kuthiwa kwathi kunabantu abanye sasihamba laba bafika late bafika ngabo 5 laba bantu base beswela indawo laba bantu ngesikhathi beswela indawo lapha yokuthi bazokwenza njani manje bastakile la bavela abantu bakhipha amathenda abo badlala lapha emgwaqeni base kade bapaka ejardini lomlungu mabe paka ejardini lomlungu leli jalidi lomlungu abapake kulo lapha eceleni ngebhasi base becela ukungena babona umlungu evule esangweni esephuma ngesawathi ekseni esehamba umlungu ngazi noma waye emsebenzini noma wayapi kanti umlungu nje la ngaphakathi ushiya kunomama olapha umama wakwakhe noma abaye baye bethu mesisi ngathi eshiya lo mama wakwakhe noma eshiya lo mesisi wakwakhe emshiya lapha ngaphakathi endlini ukhubazekile uhamba ngewheelchair ngesikhathi laba becela bethi bacela ukungena ngaphakathi bebuthise lapha ngaphakathi ngoba manje bahleze emgwaqeni bangena laba wathi umlungu ayingenani ngesikhathi bengena bebuthisa ngaphakathi mabengena wayesethi kumlungu kubo maye bayala wayesethi ningibhekele ningigadele kunomama wakwami lapha umama wakwami akakwazi uhamba ngewheelchair bathi ke bangena ke bona kwasengena inkonzo kanani niyayazi ke inkonzo kanani namanazareth enikwaziyo yangena inkonzo kanani lapha entabazo kwaunyathelwana ungahambeki kuyizinto zonke ezazikhona lapha laba bantu abangenise lapha endlini yomlungu bangena bathi bamemeza isonto ngaphakathi endlini yomlungu bathi ngesikhathi beqeda ukumemeza isonto ngaphakathi endlini yomlungu bamemeza isonto bafunda umthandazo bawuqeda bathi mabeqeda umthandazo base bewuvala umthandazo bahlabelela nje bawuvala umthandazo bathi mabeqeda nje uvala umthandazo mabethi babuka babona umnyango womlungu uthi gweke ngaphakathi umnyango womlungu uthi gweke ngaphakathi baqalaze babuke emaceleni ukuthi kwenze njani ngoba phela kuthiwe lapha kusela umlungu yedwa lo uhamba ngewheelchair agade ukuthi angabi nenkinga bathi babona umlungu ephume ihambela yena lo mlungu lo ngenxa kaShembe yikho sithi uShembe umoya yikho sithi yonke into esiyenzayo sithi thina uShembe umoya yikho yonke indawo lapha esikhona khona yikho yena lapha esikhona khona simasimemeza igama likaShembe noma basimemeza igama likaShembe unyazi lwezulu uShembe uyafika abese yaqalaza lapha entabeni lapha eKhenani kuke kwakhuluma umfundisi uMbhele wathi umfundisi uMbhele afuneka amacala azohamba aye kubaba ngaphakathi ngoba ubaba ubhizi uhamba ulungiselela thina izinto ezingalungile uhamba uyasiphilisa la kufanele asiphilise khona manje thina amanazareth akufanele sisa amacala kwathiwa amacala ningawayisi kuShembe zamanthi niwakhuluma endaweni zangakini ilokhu kwesiqinisekisayo ukuthi uShembe wake wathi umfundisi omunye eShumayela wathi uShembe nje umbone esuke ngene epulpiti ehlezi lapha epulpiti uhleze epulpiti wena uboni isidumo noma uboni inyama kaShembe kodwa yena umoya wakhe awukho uyabizwe Eastern Cape uyabizwe eGoli njengamanje nje useTafelkop njengamanje nje usuke eGoli wena umbuka nje obelapho wena uthulapho ufuna ukuthi uhambe uye lapho okhona khona kanti cha uShembe masikhuluma ngoShembe sikhuluma ngomoya oyingcwele bayazi abakaJesu ukuthi bathi babekhuluma balokhu bethi uJesu uzobuya kodwa manje banethemba lokuthi uJesu umoya masikhuluma ngoShembe sikhuluma ngomoya okhona ophilayo siyakwazi ukuhamba sikhulume naye yikho abanye abantwana mabefuna ukubika enkosini abakholwa abanye abantwana mangabe kukhishwa abashumayeli bekhishwa nezimbenge kuthiwa beze bezobika ezimbengeni abakholwa kahle bafuna ukuyikhulumela bona noShembe kanti ufuna ukholwe ilembenge
lembenge okuyiyona yona ekhishwa ushembe ukuthi bika kuyo yonke into kuyo ngoba le mali izohamba izifike kuyo ushembe bika kulembenge uzobe usuthola ukuphila. Uyambona umuntu nangu uyangena ebuhleni bamaNazaretha ethe sathi uyangena egutshwa ngewheelchair ezwa abantu bekhuza ingcwele bethi amen uyingcwele amen. Ngesikhathi ezwa abantu bekhuza ingcwele umuntu ehamba egutshwa ngewheelchair umbona umuntu useyasukuma selimhaqile unyazi lwezulu. Manje ke yilezo zinto esikhuluma ngazo sithi thina ushembe ukhona uyaphila ngenyama ushembe ukhona ushembe njengoba ephila ngenyama ushembe ukhona futhi usemoyeni bangcwele. Ngithi ke angiqinisekise noma ngizoqinisekisa ukuthi ukuba khona kwami la akube khona abantu abaphilayo. Ake ngithi bantwana benkosi lapha njoba sikhona sehlukene ngemkhakha esehlukene ngayo sehlukene ngemkhakha eminingi kakhulu. Kukhona abantu abaphuma emakhaya bengabikile bethi bahamba baya kushembe bethi bafika kushembe umuntu anganikela nangenkomo anganikela nangembuzi kodwa manje kutholakala ukuthi izinto zakhe azinikelelayo ngeke zize ziphenduleke ngoba ekhaya la akasuka khona akazange bika kazathi abatshena oyise lapha yena ngesikhathi uphuma kuhamba bakini kuqala befike bekhulume noshembe bethi umntwana wethu uyeza kodwa kunohlupho lumhluphile lolu hlupho lumhluphile yilona esicela ukuthi umsize ngalo shembe ngoba ushembe ukhona la emhlabeni ukhona ngaphansi komhlaba ukhona ngaphezulu komhlaba. Ingakho kufanele ukuthi umuntu nomuntu la akahlezi khona njalo azifune ukuthi usahamba ngayo yini indlela kaShembe. Kukhona nabantu lapha agcina umuntu ekhuluma ngamagama abantu ekhuluma ngabantu lo muntu okhuluma ngamagama abantu nokhuluma ngabantu lo muntu uyifaka enkingeni ngoba uzothetha uyafika uShembe kanti ucele into kade uyicelile wena ethi uyafika uShembe kuwe efika uShembe kuwe ethi uyalunguza eficweni ukhuluma ngamagama abantu ebese ethi uShembe ayikho into engizoyenza ngalomuntu ngoba ukhuluma ngabantu. Ebese jika nento ngelilanga kuke kwaba nomuntu oke wahamba wayocela ingane kuShembe wayise uShembe ethi ngiyeza ngizofika ekhaya kuwe ntambama wayesethi lo muntu uShembe uzofika kanjani uShembe ngoba akayi uShembe emzini womuntu. Mayithi uyahamba ethi uyafika lapha emzini lo muzi uShembe mayithi uyafika kwalungiswa kwathiwa kulungiswe kahle kuzofika uShembe namhlanje kuleli ikhaya kwalungiswa kwashalelwa niyazi ingoma lethi ishalela amayibala zingane nangu makoti ezongena nangu uShembe useyafika mayithi uyafika ubhizi umuntu ocela ingane kuShembe uthuka abantu egcekeni uyabathuka omakhelwane wayesethi uShembe ngeke ngikwazi ukunikeza lo muntu lengane okuyena othuka abantu wayesethi uShembe into engizoyenza lengane ukuze abone ukuthi lengane yomfana bekade icelile ngoba akanayo ingane ngizoyithatha lengane nginikeze umakhelwane wakhe onazi ingane obengayidingile ingane wayesedlula na uShembe wafika wayinikeza lo muntu omakhelwane wakhe ingane wayesethi mangabe wabonakala lo mama kamakhelwane esemuhle nje lo mama kamakhelwane ulindelene ukuthi uye ozoba muhle wabonakala lo mama kamakhelwane esemuhle mayibonakala lo mama kamakhelwane esemuhle hawu mayethi waseyateta ingane wayesengelilanga mayethi uthi uyobuza kuShembe ukuthi Shembe ngacela ingane wathi uzofika ungilethele wathi uShembe ngafika kuwe ngathi ngilethile ingane wathi ingane ngayiletha ngaze ngayinikeza umakhelwane wakho ingane yakhe kwamakhelwane wakho. Yikho lokho kubalekile ukuthi umuntu nomuntu akazifune yonke into oyenzayo emhlabeni laphansi komthunzi welanga uze wazi ukuthi ine record into nento ozoyenza ngaphansi komthunzi welanga ine record ma wena wenza into ene record elibi uze wazi ukuthi mhlazana ufika isikhathi sokuthi uhambe emhlabeni engabe ubaba engabe umama kufika isikhathi sokuthi uhambe emhlabeni uze wazi ukuthi efeni kwakho ukuthi uhambe emhlabeni akekho umuntu oyosala ekubhekela izinto losala wenzela izinto losala ukhale kuye ngoba wena uyothi mawuqeda ukuhamba nje uqeda ungcwatshwa ngalelo langa izingane zakho zosala zikulandele njengamagundane ngene emgodini. Ingakho kubalekile ukuthi umuntu nomuntu akazazi ukuthi mayisuke eyakuShembe azazi ukuthi uthatha inhliziyo yakhe uyisa kuShembe ukuze akwazi ukuthi ayithole yonke into ayifunayo.
Yikho nje kwesinye isikhathi uthole makunomuntu silayinile sibaningi uthola umuntu eyedwa umuntu osukumayo ingani lo muntu esukuma ingoba ulokho ethandazile uhlezi wheelchair elokho ethe shembe ngisize ngiphilise mangisukume nje kule wheelchair ukuze ngikwazi ukuthi ngihambe nami njengabantu bonke. Ingakho kwesinye isikhathi kuba khona abantu lapha khona abazothi njalo mabehamba ehamba umuntu ngesikhathi ahamba umuntu into endaweni yakhe mangabe kufanele ukuthi athole izinto angayitholi ngoba umuntu nomuntu akahambi kahle. Kufanele ukuthi uthathe inhliziyo yakho uyiqoqe uyibuyise kushembe ukuze ushembe akwazi ukuthi yonke into azokwenzela yona kube yinto nawe ozokwazi ukuthi noma ngabe yini ushembe akwenzela yona wazi ukuthi kodwa lento ngiyenzele ishembe hayi ukuthi kube nezinto ozothola usuzenzile wena kodwa kunezinto ongazenzelanga ushembe noma ungazi ukuthi uyithole kanjani noma mawungabuza ukuthi lento uyithole kanjani noma mangafika amaphoyisa ukuthi lento wayithola kanjani ekugcineni kosuku kuzothola ukuthi wena lento awuyitholanga kahle lento wayithola kabi wena usuhlala ngawusahlezi nje kahle ngoba yonke into oyenzayo wena wenza izinto ezingalungile phambi kwabantu nasemhlabeni. Kufanele ukuthi umuntu nomuntu azazi. Ingakho ngithe mina umuntu nomuntu kufanele azazi ukuthi into nento oyenzayo ino record emhlabeni. Into nento oyenzayo iyabhalwa. Yikho nje kwesinye isikhathi sithi masisemngcwabeni sithi laphana kwisambulo 21 verse 12 sithi umuntu nomuntu kunencwadi yakhe ezophenywa. Kuphenya incwadi yomuntu lapha ukusukela eqaleni ukuthi ngesikhathi uzalwa wena wahlupha abazali, ngesikhathi ukhula waphuza utshwala, ngesikhathi ukhula wena wabhema insangu, ngesikhathi ukhula wena kukhona izinto wazenza ezingalungile kanti ushembe ukhona. Kufanele ukuthi bantwana benkosi sisondele kushembe sibe kushembe ngezikhathi zonke ubusuku nemini uzibuza ukuthi into nento oyenzayo le mangabe ingathi uyenziwa kimi ngayithanda into yenziwe kimi. Kufanele ukuthi njalo makunento ozoyiqala nje noma into ozoyenza uyibuza ukuthi lento mangifuna ukuyenza komunye umuntu ngingayithanda mina lento uthi yenziwe kimi yenzeke komunye umuntu mawuthanda ukuthi yenziwe kuwe. Kodwa mawubona ukuthi ayilungile ukuthi yenziwe kuwe ungayenzi komunye umuntu ngoba lelo record lizobhalwa ayikho into engena record. Yikho nje namhlanje emhlabeni sekunabantu okuthi uhambile emhlabeni engahambile ngoba umuntu kuthi uhambile emhlabeni akahambile ebese umuntu uyaqala manje izulu limphike nomhlabathi umphike. Inyama laphana iyasha lapha emhlabathini iyasha inyama yakho ibuza ukuthi wawungenzani njengoba nje ngisha mina lapha emhlabathini kuke kwaba khona intombazane lapha eThekwini mayithi ithi le ntombazane lapha eThekwini bashumayela lapha esitimeleni niyabaza bashumayela esitimeleni beshumayela esitimeleni ngesikhathi ithi yangena le ntombazane ifaka ibhuluko le ntombazane angathi akasili Nazaretha umama wale ntombazane umuntu nje ongakholwayo uthi ke mayifaka ibhuluko le ntombazane ithi yangena ekhojini enabantu abashumayelayo ngesikhathi ngena lapho kunabantu abashumayelayo khona ibisi vele ijika ihambe mayithi yehla phansi le ntombazane ivele yehle phansi ivele ithimisa amathi phansi ithimisele labo abantu abebeshumayela angazi lo mfo owayishumayela noma owakwamthembu noma owakwabani ithi ngesikhathi ithimisela amathe ihambe igibele isistimela ibisi yahamba le ntombazane ihambe ngenjwayelo ibuyele ekhaya mayifika ekhaya le ntombazane ngesikhathi ifika le ntombazane ekhaya ngakusasa mayivuka le ntombazane ifika igibele istimela mayithi yehle estimeleni ibisithi iyawela umgwaqo ifika abantu bemile laba bantu le ntombazane ngesikhathi ifika abantu bemile ibise yona ivele iyawela kanti ayiboni ibhasi nanti ibisi ingena ngaphansi kwebhasi nomshayeli akayiboni. Le ntombazane ebalekile ibalekela lama Nazaretha abeshumayela ngoba beyiyala ngoba umuntu mubi umuntu ongayaleki ngesikhathi ibalekela le ntombazane ibalekela lama Nazaretha beyiyala leyo ntombazane leyo yangena phansi kwebhasi kuthiwa yacingwa phansi kwebhasi yatholakala emathunjini ebhasi yatholakala ishonile kuthiwa yahamba le ntombazane yathathwa yagoqwa yahanjwa abangani babo bahamba babike ekhaya kubo mabebike ekhaya kubo kuthiwa babika mabeqedwe ukubika ekhaya
kubo abangani bayo kuthiwa babika ngesikhathi bebika abangani bayo ekhaya kubo bebikela uma wayo bambikela uma wayo ukuthi useshonile usibanibani ungene ngaphansi kwebhasi kuthiwa ke bese benza amalungiselelo niyawazi amalungiselelo omngcwabo mayenziwa kuthiwa enziwa amalungiselelo omngcwabo enziwa amalungiselelo omngcwabo makwenziwa amalungiselelo omngcwabo ukuthi ingcwatshwe lentombazane kuthiwa vela delay ngalendlela ongayazi kuze kufike usuku lokuthi bebefuna ukumove emakhazeni bemisa kwamanye amakhaza kuthiwa ngesikhathi befuna ukumove emakhazeni bemisa kwamanye amakhaza ngaleso sikhathi kuthiwa intombazane yavele yafika kumne wabo ngephupho mayifika kumne wabo ngephupho intombazane ithi hey mina njengoba nithi nilungisa izinto nje zingalungi kuze kweke isikhathi esibekiwe ukuthi kufanele ngiyobekwa ngase emhlabathini ithi le ntombazane umhlabathi uyangiphika ungibuza ukuthi ngubani mina ngoba ngathi imsela umhlabathi ephansi mina ngathi ukushembe mina kanti nje manazana njengoba sikhuluma nje lapho esikhuluma khona masishumayele enkozweni ushembe usuke khona futhi khona lapho ithi ke le ntombazane ibisithi hamba utshela umama mfowethu ukuthi njengoba ngilapha nje ngeke kuze kwenzeke lutho ngiyacela nihambe nongixolisela kulo wabhuti engamthuka ngaze ngathimisa amathe phansi amathe la engawathimisa phansi uthi ushembe umhlabathi ngowakhe umhlabathi uyangiphika uthi ngeke ngize ngene emhlabathini fanele ngiqale ngicela intethelelo emhlabathini ngiyocela intethelelo kushembe ngiyocela intethelelo nakulo muntu lo nengamthukayo owayekade shumayele esitimeleni ithi ke le ntombazane ebese ehamba lo mfo afika khulume noma wayo mayikhuluma noma wayo aqeda ukukhuluma noma wayo ebese ethi uma wayo ngizomthatha phi mina lo muntu wesitimela ngoba ngangimasi ebese ihamba umama ahambe umama netshali lela alimbethele umntanakhe aphume nalo ahambe nalo mayifika lo mama lapha esitimeleni afika buze athi uphi umthembu kwathola athi umthemba akekho ngelilanga waze watholakala osukwini luka4 umthembu watholakala esetholakala ekhaya metholakala ekhaya umthembu lo okuyena owayishumayela ebesethi mthembu kuthiwa uwe owawushumayela umntanami wathi uyehle esitimeleni wangena ebhasini ngesikhathi engena ebhasini umntanami ungena ebhasini umntanami wayesiyabuya umntanami ngephupho wabuya kubafowabo wathi kubafowabo ucela ukuthi bemcela intethelelo kushembe wavela phendula umthembu wathi mina angiyena ushembe ngicela ukuthi uhambe uye kushembe ebuhleni mangabethi akahambe ekushembe ebuhleni uthi wathi uyafika kushembe ebuhleni uthi wayesethi lo mama akakwazi kushembe ebuhleni akaza nyathele kushembe uthi wayesethi lo mama ngizokuphelezela sasekuseni bavuka nangaphela sasekuseni bahamba baya kushembe wafika wacela intethelelo kushembe kwayikhani ke sekuqala kwenziwa lamalungiselelo omngcwabo wakhe ngoba eseyicelile intethelelo kushembe bangcwele yonke into isesandleni sikaShembe ongazi ukuthi uShembe ukhona ongazi ukuthi uShembe ukhona uyasiphilisa noma ungekho duze kwakhe abanye bakhala ezefike duze kwakhe akakhalela uShembe ukuthi uzofika duze kwakhe kuphela nje thina umuntu akayilungise yena naye ayilungise ubani nobani ayilungise azibuza ukuthi ngihamba ngayo indlela kaShembe ngoba kukhona ukuthi uyitshena ukuthi usesendleleni kaShembe kanti awusekho usuhlubukile kuyo ade silapha eKhenani uShembe lapha eKhenani sevala inkonzo uthi uShembe lapha eKhenani kukhona abantu abaphuma emakhaya bebopha imithwalo bethi beza lapha eKhenani bazolanda ibusiso ebese bethi bayafika lapha ebese bethi abashumayeli bethi abavangeli bethi abafundisi bayabatshela ukuthi kakwenziwa lapha ekhaya ebese ancaphela umshumayeli noma ancaphela umvangeli ngesikhathi emncaphela uthi konke ngisho bekukhona bekuyisibusiso kusuke kuphelile usuke ulahla yonke into osukade unayo ngoba wena usuka lapha uzonqaphela abagcotshwa manje umuntu nomuntu yikho ngithi umuntu nomuntu kufuneka azifune azazi ukuthi mayiphuma ekhaya yena uzokwenzani lapha esontweni umuntu nomuntu mayiphuma ekhaya luthela uzelwathunyazi umuntu kunokuthi azokona lapha esontweni kungcono ukuthi athathe umnazalethe wakhe awugaxe emgibeni ahamba awungena lapha angena khona ngelilanga sike sihamba
sabizwa singamanazaretha kwathiwa siyothandazela omunye umfundisi weinkonzo esecela wacela lo mfundisi weinkonzo wathi ucela ukuzothandazelwa ngoba uyayibona ukuthi usekufika isikhathi sokuthi ahambe usiyahamba emhlabeni sahamba masithi siyafika kulo mfundisi sifika thina sithi ubiza amanazaretha kanjani ngoba phela yena uthi yena amanazaretha hayi awalungile kahle mangabe sithi ngizama ukubeka kahle sithi siyafika siyazama ukuyibeka le ndaba kaShembe uShembe unjena wayesesukuma wathi lo mfundisi hayi manazaretha njoba nginibiza nje nginibizela ukuthi ngike ngaya kuShembe eshothing lo makhosazana uthi ngeke ngaya kuShembe ngafika kuShembe mangithi ngiyafika kuShembe ngafika kuShembe ngayiswa ngigula kuShembe ungoweinkonzo lomfundisi ukhumbule kodwa wayithi mayesegula wayiswa kuShembe ethwele ngengubo mayefika kuShembe ethwele ngengubo wafika lapha kuShembe wabekwa phansi ngengubo mayebekwa phansi ngengubo wasuShembe sethi angilethwa amanzi namafutha uyazi wena owaziyo indaba kaShembe ukuthi njani uphilisa ngento eyodwana akadingi into eziningi udinga amafutha namanzi wayesembiza wathi ngicela nimphuze lamanzi nimkhothise lamafutha wayesele umuntu bamthatha bamgiga bayombeka lapha lo muntu wezwa sekukhona izinto ezishintsha emzimbeni wakhe sekukhona umngcolo obukhona abese lo muntu abuyele ekhaya lo muntu mayesebuyele ekhaya abese fike phila lo muntu ekhaya abese lo muntu eshayela imoto ngelilanga ayihambelena afike lo muntu nejazi lakhe lelo uyalazi lijazi labo ukuthi linjani wahamba nalo mayefika nalo leli jazi lakhe ethi uyafika lapha afika khona kuShembe phambi kaShembe uThixo lamakhosazana wayesethi Shembe ngizoyinikela lapha kuwe ukuthi njengamanje ngizokhonza lapha kuwe uthi uShembe kuyo le ndoda uthi hey lalela wena muntu kaNkulunkulu ngicela ukukutshena namhlanje angifuni ukuthi uyinikele manje wena lapha ngoba mawuke wena wajika waba iNazaretha namhlanje kukhona abantu ozobashiya belahleke akufanele labantu belahleke abangaphansi kwakho ngifuna labo bantu beze beyibona indaba kaShembe ukuthi njani hamba uyohlala nabo kuyoze kuyifikele kuwe izwi elizoza elizokutshena ukuthi hamba ke manje sekulungile manje ukuthi usungaya kuShembe ukhona basaba ukuya kuShembe basaba ukuthi ukuya kuShembe basaba ukuthi bazothi bayaya kuShembe afika athi uShembe ibana amanazaretha ngasho yena ubaba wami umfundisi Mnguni okuyena owathi lapha egula naye isayoni enyangeni yezulu wathi mayegula wagula wahanjiswa uyazi kuye kuhanjiswe uShembe ngokugcina kuye kufika umuntu thizeni nje ethi anowena imsekuShembe ngoba uShembe uyaphilisa kodwa yonke indawo kusuke sekubuka kodokotela kusuke sekubuka kuphi la kubuka khona naseyinyangeni kusuke sekubuka khona ubaba bamthatha bahamba naye bathi babemthatha bemgiga behamba naye wahanjiswa ebuhleni bamaNazaretha mayefika ebuhleni bamaNazaretha ubaba wafika ubaba yathi inyanga yezulu wena Mnguni awuguli awunalutho into nje bidinga kuwe ubudingeka la ekhaya ngaleso sikhathi ningixolele bangcwele iBhayibheli ngiyalazi kodwa ngizukulifunda ngoba akekho nozongifundela lona ngikhulumela ngedwa nje la angazi noma khona labantu abangilalele noma ngabekho abantu abangilalele ngoba nje bangikhuluma nje ngikhuluma ngedwa nje ngikhuluma neyindoko nje lapha emsakazweni ngithi-ke bantwana benkosi uthe mangabe uShembe esefikile ubaba entshela ukuthi awuguli wena Mnguni inkinga yakho nje wena ukuthi ubudingeka lapha ubaba wabuka ngoba manje umfundisi omkhulu eyoni wabuka wathi uShembe uthini manje bengithi kuthi uzongiphilisa uthini manje mayisethi uthi uShembe wena Mnguni njengoba bulapha eZayoni uthi umuntu mayithuma ingane ukuthi ayihambe yofunda esikoleni ayibesabuya nikathi kumzali wayo ubaba ke wayese emnikeza amanzi namafutha wayesethi sohlangana eGibsila lapha engokubhabhatisa khona ubaba wahamba uShembe wafika embhabhatisa kodwa akambhabhatisi ubaba wabuya nalamanzi namafutha owaziyo aneyimanga kumuntu okuyena osuke ezomsiza
wayese ehamba baba wabuye ekhaya bafike bamphuzisa amanzi bamkhothisa amafutha mabemphuzisa amanzi bemkhothisa amafutha ubaba ngakusasa ekseni kuthiwa wabonakala ubaba esukuma ethakeni ngidedeleni ngisukume ngihambele wasuma wayihambela wasuma wahamba kwaba ukuhamba kwakhe lokho wahamba lokho ubaba until waze wahamba waya eGibsila ilapha khona awafika uShembe wambhabhadisa khona amen amen. Manje ke ngithi ke angiqinisekise ukuthi uShembe ukhona uyaphila kumuntu odinga ukuphila kunabantu abathi la abanenkinga into zabo ezingalungiyo kunabantu abangenwa abantu kunomuntu oyayethi mayihamba emhlabeni ebese bakhona into ozalwa emhlabeni kanti kuvuswa lo muntu ohamba emhlabeni kunabantu othi mayihamba emhlabeni kanti kuvuswa isalukazi esihamba emhlabeni kanti lesi salukazi nje esihamba emhlabeni sihamba nje sinenkinga kunezinto abazenza kubantu ezayingalungile abanye bamantombazane abanye bangenwa ngogogo babethakatha abanye baba nezinsizwa zangenwa obaba ababephuza utshwala bebhema ngishinhlangu bengabalali ngishabazali babo namhlanje kunabantu abangabalaleli abazali babo ngenxa ukuthi bangenwa ngabantu ababengabalaleli abazali babo kufanele ukuthi behambe beyocela intethelelo becelele abazali babo intethelelo ngomkhulu babo babacela intethelelo ukuze bekwazi ukuthi njalo mayenza into uzibuza ukuthi lento engiyenzayo ilungile noma akayilungile ungaveli nje umuntu asuke uthi uyamba ukuthi lo muntu ngoba uyaphila njena lento ayenzayo uyenzelani phambi kwabantu khona ngaba ukho phambi kwabantu kufanele ukuthi lento ayenze lo muntu kunabantu uShembe lapha bantwana benkosi into akwazi ukuyenza uyakwazi uShembe ukwenza into yokuthi mangabe kune umndeni wakho noma omkhulu bakho bahamba bexabene noma bexolelene ngoba uqatshelo kangaka nje ileso senzo ngwabulawana abantu befa abantu emhlabeni akaze kuze becelele abantu intethelelo futhi ingane ayikwazi ucelela umzali wayo intethelelo fanele ukuthi wena uthathe umnikelo ongabe imbuzi engabe impahla oyithathayo uhambe Shembe uyasazi isitori sakini ufike eShembe ucela intethelelo ucelela abazali bakhe intethelelo uShembe njobe la emhlabeni uthunyelwe thina ngalelo langa uyothi efika uyothi ufika ulale ekhaya uyofika bonga umzali wakho ukuthi ngiyabonga intethelelo ngicelele yona sengiphumile lapha ebengade mboshwe khona ngoba nje kunabantu namhlanje abaqede 100 years lokhu baboshwa lokhu bangena ejele baboshiwe manje mayeza kuwe uza kuwe nejele kunabantu namhlanje ababoshiwe baboshwe emajele abana sono abanacala akubona baboshiwe kuboshwe labo bantu bakubo abangena kubo umuntu wangenwa amakhehla ayikade enza amacala ikhehla laze lafela ejele alingaze linakwe alingaze lilandwe lapho fanele lilandwe khona manje thina ngoba sindisiwe thina bangcola basindisiwe ngoba bayakwazi ukuhlala bethi ngeke bemenzele umuntu into baboshiwe abantu bemndeni yethu labantu ababoshiwe bemndeni yethu uShembe uthunyiwe wathunyelwa lokho ukuthi eze la emhlabeni ezokhulula labo bantu abemndeni yethu ababoshiwe labo bantu ababoshiwe kufanele ukuthi thina siyobakhulula akekho omunye umkhululi wabo uShembe unyazi wezulu khona kunjalo kufanele ukuthi uShembe abakhulule ebese umuntu ofanele ukuthi ahambe ukukhulula abazali bakhe uhamba uyagegetheka uhamba uyahlala ngisho lapha emgwaqeni ahambe ekhuluma kabi ngegama likaShembe yena lo fanele amsindise kunabantu namhlanjena okufanele ukuthi ngabe into zabo seyilungile azilungile ngoba bona bathuka uShembe lo okufanele ukuthi ngabe usiza idalo zakubo usiza izithunywa zakubo zihlezi odakeni lokhu zahlala odakeni eminyakeni ngoba mangabe uzalwa ubaba namhlanje uzozalwa baba namhlanje naye nawe uzala ingane nengane yakhe izala ingane kuthiwa kuze kulungiswe esiqwini sesine kunamacala njalo ukuthi mangabe kukhona abantu abahambayo njalo emhlabeni makukhona abazali abahambayo ebese kusuka umsindo kanti umsindo sekuyabuzwa ngalena ukuthi uyaphi wena ungakulungisanga ukuthi
sihlezi namaqala kodwa amaqala ehlezi nawo akuwona wethu amaqala kufanele ngabe siwathethele omkhulu bethu siwathethele okhokho bethu amaqala abawenza la amaqala abawenza abantu abawenzile kufanele ukuthi uze wazi ukuthi mawuhlezi neqala usulazi ukuthi kufanele ngabe usumthethelile umzali wakho noma umthethelile umkhulu wakho kodwa wena akawenzile uze wazi ukuthi ulekelwa yijele kwawena indawo esikuyo indawo efuna umuntu oklini ngempela njoba ngithi nje into nento esiyenza inerecord mawuthi uyaqhamuka bethi bakubuka abantu bekubuka ngathi isigebengu uthi uyaqhamuka bekubuka abantu bekubuka ngathi wena umbulali kanti akazi ubulala abantu kanti wena akazi uzukwenza lokho inkinga wena kunabantu bakini ohamba nabo labo bantu bakini ohamba nabo ushembe ukulindile ukuthi woza uzobakhulula abantu uzobakhipha emaketangeni labo bantu ukuze ukwazi ukuthi yonke into oyenzayo uyenze kahle abantu bakini sebekhululekile kunabantu bakini abahlezi afanele ngabe namhlanje bahamba ngeimoto abahambi ngeimoto laba bantu ngoba abantu bakubo bayasesigodini sosizi baboshiwe laba boshwa khona ibona kufanele bekhulule namhlanje kunabantu abangalungela izinto abantu besifazane izinto zabo kayilungi kunenkinga kwenzeka bathi ngesingisi miscarriage wachithelwa isisu wathi mayichithelwe isisu esimchithekelayo mangabe sichithekile lesi sisu lo muntu wangasinaka wangasenzela izinto ofanele asenzele zona fanele ukuthi ma umuntu echithelwe isisu abelethiswe leyo ngane aqede ubelethiswa leyo ngane ngoba izohlala ngaphakathi namhlanje izinto zakhe kayilungi akaze ayiqambe ngishiya igama bathi kungcono ukuthi umuntu mangabe ehambe nje noma esekhasa noma esehamba ahamba umuntu emhlabeni kunomuntu ochithekile bathi ushembe mawufika kuye uthi uzobika kuye uyafika phambi kaShembe uthi uyabika phambi kaShembe ngesikhathi ubika nje phambi kaShembe uShembe uthi inkosi kubusise ngoba wanikeza isibusiso kuphela ayikho enye into anikezwa yona bathi kodwa ubese guqukela kwabakini eguqukela enganeni zakho okuyizona noma ingane ngama wakho mama wakhe esahambe emhlabeni ziyabuya zize kuwe zizokwembatha zikwembatha naleli gazi leli lingagezwanga kuye bathi ngalesi sikhathi umuntu ehlezi lapha yana uhleze esibelethweni ubona umuntu nansi ingane iyachitheka ubona umuntu uthola ingane usethi ayifuna ingane iyachitheka ubona umuntu uthi uthola ingane iyachitheka lengane ayisakwazi ngalo ukuhlala le ehleze esibelethweni iyachitheka esibelethweni ngoba umphefumulo wayo waphumela esibelethweni sakho wena ayikho ingane yohlala kuwe ngoba esibelethweni sakho kukhona umuntu owachitheka futhi akazuza unake nje nokuthi kwenzekani nansi inkinga esiphethe nokuyona esibangela ubupha emzini yobaba nasemzini yomkhulu thina savuswa omkhulu ukuthi omkhulu njengoba behamba emhlabeni fanele kuvuke thina umuntu nomuntu emhlabeni uyavuswa akekho umuntu ongavuswa emhlabeni noma ngabe wayemthakathi kodwa uzovuswa noma ngabe wayebulala abantu kodwa uzovuswa inkinga yakho ukuthi wena emvusile fanele ukuthi wena emvusile uzame ukuthi umgeze yonke lento awayenza ukhona babephatha izikhwama zemithi ezimbi ezibulala abantu umuntu ephatha izikhwama zemithi ezibulala abantu lezi zikhwama zemithi ezibulala abantu lezo khwama lezo zemithi ezibulala abantu fanele ukuthi umuntu noma ngabe uyayithatha lezo khwama noma ngabe uyithatha lezo khwama fanele ukuthi sizame ukuthi thina abantwana benkosi uzame ukuthi uyigeze uhambe uyigeza abanye bayithatha beyilahle kodwa uShembe uphethe konke abantwana benkosi inkosi uselikuzwile hey Shumayeli msukubaleka baba ay uyaphila kuseni namhlanje hayi ngiyaphila baba hey ngiyaphila baba anginawo amaningi avela ngiphelela angishonela avela nyamalala amagama engibe ngifuna ukwasho kodwa umuntu osekhaya njengamanje ofisa ukuthi ngelinye ilanga abe ingxenye yokuba lapha eBhekithemba ukumyalela ukuthi iBhekithemba ikuphi nendawo umuqhama ngapha koNkodibe umuqhama ngapha pheshwa kemfolozi uhamba ungena ngapi mawuqhamuka ithempeli uShembe angibeke kulo
mawuqhamuka noma mawukwabhoboza uyangena ungene kwamkhonza uhambe njalo ungene abanye bazothi kwadi abanye bazothi Sendlovu village ileyo ndawo leyo ushemba ngibeke kuyo wathi angibe nabantwana bakhe kuyo igama ke sanda ukulithola ngeke ngakubona isimangaliso esibi kabi kade ligcotshwa nje umfundisi umgazi wasibuyela negama kubaba unyazi lwezulu elithi September temple besibiza ngokuthi ithulubuke number 2 mangabe ngesikhathi liqolwa simukela igama ngembuzi okuyiyona bekade simukela kuvele kwehla isimanga kuvele kwathi ngesikhathi imbuzi ihlatshwa ngaphandle yahlatshwa mangabe sesiphethe inyongo namanzi sichela ithempeli okukumukela igama simukelisa amatshe simukelisa ithempeli negama sikuhlanganisa kube ndawonye ngenyongo kuthe makwenzeka lokho kwavele ngesikhathi sichela nomfundisi umgazi ithempeli salichela masichela kwehla imvula masichela kwehla imvula masichela kwehla imvula masiqeda kwasembeswa abagcotshwa maqeda umbeswa abagcotshwa masiphumela ngaphandle masithi sihlezi ngaphandle kwavele kwasuka lapha kade sihlezi khona ethempeleni kwavele kwabuya amajuba ahlala gcwala ithempeli lonke saqaka ukuthi yathi ushembe ubani esangweni kwadi esangweni eNdlovu village lilapho nje ithempeli uzolibona linamatshe amhlophe ushembe uyaphila ushembe ulinde thina ushembe ufuna inhliziyo yakho neyami ukuze asikwazi ukuthi siphile ayi shumele Nkosi uNkulunkulu abe nawo masohamba uyindlela sengathi uNkulunkulu ungaba naye ukhonze kahle kanjalo futhi nebandla namhlanje amen siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi baba